Yada say yamwa kwa baby Adom TV Badwam Jumadie no so na watch pepe rade de nkwa hoden dom ye ne a na sabra he huru gidi enye ntokwa so na emom eye fufuo party na eboso a ye wo fufuo de posimu ne menkan ene etwu minimu a wa bete say yes nkwan ahodo so na ansampo ne nyame ya Adom Thursday beba no enu ase de ye sha ase de ma ye no na yehwe abunabunu nkwan no ene Afri pub asai aba ene Afri pub de ye ebra befa ene ye nkatia na ase emse ne ye be ye nkatie katie ni fufu bi mpem nkatie ni fufu me ya me pe rere emum nkatie de ampe ni mutu aha bankate kwan ni fufu ene aponchi say ye nya bad so ohunu anya adwere kakra to so oh my god Uze obi boni tiri gona nu mo omre en rashe nyankopon ya adom ode beche yen so ene na woche eye seat match enti ne ye to yen sade afre obi a samomra ne wo hia na wasanka sade ye bo ho dawro no fo wasanka de bra ai na won so e ba be no ano so meba ntem na yi cylinders nom ne ye fence stove no so be available enti nuane no ententem said the last year nyame dom ye kama obi edidi me wo se nuane na bu yada se so far niema eba no yada mo ase me so mfa wo de mra ya fabra banche no asante achima gogo aha asante achima gogo bodie no mikrom go so bodie ba mikrom hene da fom nti no ese o mani ayo ontoto nti se yenya bia mfi ho amofa nche nti ada town so no ne ade no mo fa nuane ne bra se be ya yebetumi adi afili na yebekọ kitchen na yakohwe kwesi buadi aye crowd wo ho a wone Afri pub so e wo ho enti akwesi wotime nka amemo achen Ericus keju anankasa eboaboa no ho na afi yakoye kitchen ho na afi yakwa nia ekoso e wo ho no ma kire ye aduane kro yebeye ansana no ma mefasida ma endpoint homeopathic clinic wonder woman ye the health tips no ebro wonti yeguso ye free prostate scanning no mema no Thomas kokoye osofi Israel akwa check o prostate no endpoint is scanning am free o to onko check monko check ayi o de say Frank asempa koko check na machine wabre koko check na hwese bibia ye kama Stefano so ko check it from 40 wunya 40 kura 35 koko check it e free scanning wo ho lab de obetua and dey amuntua se be ya empo betimi sponsor ye nya no nko a fertility issues bia so ko check ya wudie mo hwe ana infections and so how adwea endpoint 0244867068 0244867068 na enne menye ho sronko e wa ha obeboaye because yebedi fufuo party no a e o se enya apomode pa ye hwema ne nse so tete wapo nya energy me director Richard and none of power energy no for mame to adaro ma ye interview ya be hu minua be me na fe boost your energy level no maye ora upon Daniel ono no PR ana kasama for the ma divine hope Herbal center be me na menchia we na bibia boko de nyame ne medi e da se nyame de bia oni yedi ni ye ti e da na se pa na divine hope Herbal center adaroma e ya dwumakuo ban na de na moye me da se no pe ma menfa nchi ama oni ahwefo nyina me hwe ofre akiri na de me ne wa na hia wa sa me so me to nka fre akiri nti na ya hia wa ha sa se ye ka say divine hope Herbal center ye bibidru na ye okay ye Herbal center okay mo ye nya clinic ye dru no mo na ye hwehwemu ni ye ne de say awe na ye ba bontin okay na ye do se ba kope ne wodwa so eno na say dru ye simanimi okay ye otwea Herbal powder divine hope Herbal center de bidru na ye otwea Herbal center otwea Herbal powder wow otwea Herbal powder anti de na ye me da say ye ka say otwea Herbal powder sabi ya na bisi na edin otwea na kora mu nya ne ya eye dua bidin ye tribe organ from Chokose I don't know say we name that tribe na eye omkasa eye dua bidin okay na otwea no ne dwumadie dos aya so mo chirepon mo ya Stefano do too why are there Chokose eye omkasa
nti otwea no dwumadie dɔso eni abrebe ne mani padua no nti yare saso dɔso na on se ya na time ni nti e ba nya botre kan baako ele dia e besa ababia nti sa nti ti se obi a wo sisi yare ana obi a me kan se always pain se nipa na no motwea herbal powder on se sisi yare a nipa pa na nam adwumaden ntenase ni nuane ahodo bi a yedie enam yare ahodo timi ema nipa nya sisi yare na ya na ye nhunu nyina yedie ni hwe one way se bi a wonya ka nkwanhia bi pene ma ne ba bra adwumaden nam yare ntenase ahodo etimi di sisi yare eba enti wotwa herbal powder yesa adwuma no obi a se bi koko ne ha no koko na etete no se bi wo gya na ya mummoja nya asem ketwa oye oba na se wo ye bema ukọ efi ni pebia na bebrebe on se ni anu ma se bebrebe ta twi pons ba ni bibia o ukọ ese ni ho black enti o fere se bia da ko ni beda honom de bia na wa ye makeups misro onno wo twia se ekima e hye kokọ na se na ekọ a emma bi yare ahodo mi na maka wasem de se yare na se kokọ se eye bema a che ye 2 years ubon se na ya man guy name Mr. 2 minutes because entine man ye bema no ebe ye mre enti ahode en wo se woni ndofo hia dem omunya no onya biem on se eno enti ya na mema be ye mre a omo no mo China fo no ni aphrodisiac em woni padua no after 5 years obeno man fa no wa ye mre akade anybody ni be fa nti agene enya adwuma biem mo but onu mo twia no a yare na ankasa be free ho na obetimi abie so amiahwe mimi aba sei na duro no etie sei na tie efe pa package ne kama aye powder ne gum ne no mo nya ya enya nwono enka ne awuhia ne nsohie na wo de egum de atre no musa na afa wono no gona asa obetunya no bakwa no pa ba kwa nwumre depende wan ka de pese wo ye no ji oba se we sisi na ye wo ya wa ye warm water wo di wa de egum ena ehwam te se aduane bi ko ye aduane enti wadi di o woni di yo utimi nom na onnom a esan boost your immune system no ama wonya ahoden sonko ti adu we ti se bia obi a oda BP adu so onnom adu we ya oja BP adu no because man ba normal obegina brane ida se wo ye oba ana wo ye bema no se bi wonu ma de bia nti fant mi dwane sa na BP nti no wa no adu se bia no over 10 years enkoye onnom otwa herbal powder na ko na ni kasam ne se bema bia wada BP adu so ache 2 years e ma to di Mr. 2 minutes because adu na kumu bema e ma ba ye mre what you say but onnom otwa na OBP no e ba normal on se BP aka ne kra ye nkora na ye say e sika fo yawe ana bogasi yawe esan se wona atena buruchiri no bianye no omudi ne omo system na mfa na de sa yawe na bre wo mo na mo de bi so bre wo awofo wo ha no mo so di bi no mo so anya bi ba ne se de na bugana eno ko ho bianye esi wo ba ni mo Ghana ha wo di ana branti bi ni ma wo di a se ye no ayo se ye chi yo wo no kra wonim nti ne akra 14 years secret nya BP what you say say you import ya na dey e dey amayo ba se wunya pure herbal we say na odi guns wo hiem ono no na mo so BP na fe aba normal na wo gina brand nti eyi no baako ana ye to box ope baako se ya ye be yi ama ope box we ya ye de nyina be ma box we o mo 50 baako se enka ba bia anka ye 10 cedis nti 50 ni nanka 500 cedis ba ya na depend shops wo ga be ko no onye ne sa ndi dia na Ghana somebody nti nka na kese ko na ebro sa ba ya ka kire mo se ma obi anton baako se entra 12 cedis nti se wo beton mo so kura box ni na abro so wa no 600 cedis 60 cedis 600 cedis 6 million old currency no e se mo 50 nti na pesa o ka no new no nti 600 cedis no box ni na e se mo 50 600 cedis abro so 6 million ba o sen ka 5 million so o de ye me pa chawo ti ase ne ti ase ne se cedis no ka 5 million ne say 50 cedis ya betre me chawo de we say back we say we dey matter aka ne 100,000 and 10 cedis can it I twins me ne twin am can it 10 cedis say fa me so and o mako 50 na o we e hono matter ase entinka funu nyina nka 500 cedis 50 cedis 500 cedis o okay 5 million into 500 cedis okay enti se o to ma na bro so kra am so an ko ye 6 million
which is 600 cedis. And when you're on fast so Because when you plan on fast will be what one will be a woman and one so Tom and a bro because back to crown fast will be and a woman. Almost said, "Na juma so doso." Hwe obi a wo Johnson 10 na jo. Or one of the people I want to be Johnson. Okay. What the weguns we see no ma asa. Na Johnson no, it wetwa. Na so ye no no pani enwumre. Anopane enwumre. Enya nwono enka. Betimi kra we nsisi ye. No no so bi aguso. Na ekọ. Okay. Ti say oba bi ho a oye family planning. Ya me nkasa nye because na man mo ayedene. Nanso na wo yiye no na menses no kra sizi. Obi de 4 years ma. Obi de betu de na etwa. Obi de ba na ya se ye ne ya. O Philippines bi e one. Na we painkillers. Oto otwe we ya. Oba ne mfa nso hie no. Nti won de ya wo frɛ numbers no. Se me de ye me menses ho adwuma menye ne dey. Okay. Ye wo de nom. Ne a kire no. Ye nka na TV so da. Na obi afa. Eno ye secret ba. Secret we ye ho. Okay. Na ye de ma wa ache bosome. Wa wo de di 4 years kwa na mae. Se wonya many person ko a ache bosome beba. Na se wo de be na sa kra de a ene se si na akle na free ho. Na wa ye okay. Na wa gina brane. Te say abrantie bi a ono nam 40 years. Na ono akwa adwae na oro no ho a na otue sum. Duma re ho se. Na be mana kase. Aye lenge. E ma re bompa de ehi. A chienrem. Aye fia bi. Oto otwea no a ofre yen. Sempa che me be na ehi. Okay. Menye ne dey. Okay. Na a kire ne obeye no. Na wanom. Eno ano no. Na asan aworo na aba. Ti eno so obenom na no pani enwumre. Pani enwumre. Ache bosome na we kan na ache bosome obinya resource. Nti se wo ahoden atobox isi fie. E na on say esa ye immune booster. Nti anopa kra na wo twa wo tie bi wo fie a de ba kogun wanom. Abusuan chen fa obi enom bi. Aduro we say omrante na wa ha ne ho aduro we a. Ti mi kan omo ho aduro we a. Nka box no ke bi nim. Omunya nso hwe. Na omo so hwe na fa so de awaso be. Omunya so hwe ya me de box no be si ya no ma bi nkam. Ene no ko. Because ye dura na me adoma Thursday ya be ye fufu party. Abrante bi obanum bi wa ha onya ge wase. Da oso. Emu adwuma ya asem ketewa. Ahode agina mu no. Anya asem ketewa. Ena ye pure herbal. Okay. Omo difference e wo ye de no any other ones ne say. Okay. Ye pure herbal. Ya hwehwe ahi de be mu Divine Hope Herbal Center. Me pacho ya so ye kese na nkasa wo Kumasi. Okay. Microbes ye Kruwa Junction. Ye wa brosan even the whole Kumasi abrosan no. Na emu so ba kra ha no ma. Kese benefit circle here. Okay. Ko hwa ye obi ho. Okay, she drug lane. Obi otodo ho bia e obi. Se bia wo Madina Rex Junction hono ma be gas filling station ha be obi ho. O wa ashama ya. Obekọ drug house. Benya bia to. Se water credit dia beko AA mensa. O wo ko for dia Gabson Pharmacy. Kumasi ni base nti Kumasi herbal shop pharmacy be bia ebi ho. Okay. Cap herbal e wo sunyan. Okay. And my contact no. Numbers no say e wo screen so. Na so say pharma obi 0591 56 55 57. Okay. 0591 56 55 57. Okay. 0551 22 82 81. Okay. 0551 22 82 81. And the last number they say Edwin the if an Ochia Herbal powder. Yes, a Janet Showa. One abeba. Let me name from see her. Medasi papa panty, Miss Roll said walking who pay be a pharmacy and a herbal shops to be a benya bochia herbal powder. Coco pebinum 9 10 see no mum. Then boost your immune system. No me come run your bar. You bet was so.